byinshi wamenya kuri helicopter zikoreshwa n'igisirikare muri Afrika. Njye ndi Louise igira neza, iyi ni Rich Line Media. Tubahaye ikaze. Afrika ni umugabane uhura n'ibibazo byinshi by'umutekano nk'intambara hagati y'abaturage, inyeshyamba, iterabwoba, ubujura n'amakimbirane ku mipaka. Ibihugu byinshi bya Afrika bishora imari mu gushaka no kuvugurura za kajugujugu zo kugaba ibitero kugira ngo byongere ingufu zo mu kirere ndetse n'ubushobozi bwo kurwana. Zimwe muri kajugujugu z'ibitero zikoreshwa n'ingabo zirwanira mu kirere nyafrika zitumizwa mu mahanga. Izindi zitezwa imbere kandi zikoreshwa mu mugabane. Dore kajugujugu 10 za mbere zo kugaba ibitero zikoreshwa muri Afrika. Ku mwanya wa 10 turahasanga AH-64 Apache. AH-64 Apache ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abanyamerika Boeing mu myaka y'1990. Apache niyo kajugujugu iteye imbere kandi ikoreshwa cyane ku isi, aho ikoreshwa n'imitwe irenga 2,000 y'ingabo mu bihugu 16. Apache ifite moteri y'ibanze ariyo bita rotor mu ndimi z'amahanga y'imihoro 4 n'indi moteri y'imihoro 4 y'inyuma ku murizo wayo. Apache ishobora kuba yitwaje imbunda ya 30 mm caliber ndetse na misile 16 za AGM 114 Hellfire cyangwa misile zisenya ibifaru za Spike cyangwa misile enye za AIM 92 Stinger cyangwa AIM-9 Sidewinder misile ziraswa mu mirwano yo mu kirere cyangwa rocket 76 na Hydra 70. Apache ikoreshwa na Maroc na Misiri muri Afrika. Maroc yatumije 24 mu 2019 naho Misiri yatumije 46 mu 2018. Mu Gushyingo 2018 Misiri yasabye ko yagurishwa Apache 10 zo mu bwoko bwa AH-64E kuri miliyari 1 y'amadolari. Ku mwanya wa 9 tuhasanga iyo bita K-52 Alligator. K-52 Alligator ni kajugujugu yo kugaba ibitero ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete yo mu Burusiya Kamov mu myaka ya za 90. Alligator ni kajugujugu ya coaxial rotor, bivuze ko ifite rotor ebyiri nyamukuru aho imihoro yazo yikaraga igerekeranye mu byerekezo bibiri bitandukanye bikarushaho kwiha umuvuduko mwinshi. Alligator ishobora kuba yitwaje imbunda ya milimetero 30 cyangwa misile 12 za ataka zirasa ibifaru cyangwa misile enye za R-73 ziraswa mu mirwano yo mu kirere cyangwa rocket za milimetero 80 cyangwa 122. Ku mwanya wa 8 tuhasanga iyo bita Mai-28 Havoc. Mai-28 Havoc ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abasoviete Mir mu myaka y'1980. Havoc ni kajugujugu yagenewe kugaba ibitero ishobora gukora mu bihe byose ndetse n'ijoro n'amanywa. Havoc ishobora kuba yitwaje imbunda ya milimetero 30 cyangwa AT-9 ataka 16 na misile za AT-6 zirasa ibifaru cyangwa misile enye za Igla cyangwa R-73 ziraswa mu mirwano yo mu kirere cyangwa rocket za milimetero 80 n'122. Havoc ikoreshwa na Algeria na Uganda muri Afrika. Algeria yatumije 42 mu 2014 naho Uganda itumiza 3 mu 2020. Biteganijwe ko Havoc izazamura ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere za Algeria na Uganda mu bijyanye n'intambara zirimo ibifaru cyangwa mu guhangana na kajugujugu z'abanzi. T-29 Attack ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete yo muri Turukiya TAI mu myaka ya za 2010.
Attack ni ubundi bwoko bwa Augusta Augusta A 129 mu Magusta ariyo kajugujugu ya mbere y'ibitero yateguwe kandi ikorerwa mu Burayi. Attack ifite moteri nyamukuru y'imihoro 5 hamwe na moteri y'inyuma y'imihoro 2. Attack ishobora kuba yitwaje imbunda ya mm cyangwa misile 8 za UMTAS zirasa ibifaru cyangwa izo mu bwoko bwa AGM 114 Hellfire cyangwa ibisasu bya rocket 12 bya Siliti cyangwa Hydra 70 cyangwa misile enye za Stinger cyangwa Mistral. Attack ikoreshwa na Nigeria gusa muri Afrika. Yatumije 6 mu 2019 mu rwego rwo guhangana n'iterabwoba. Ku mwanya wa gatandatu usanga iyo bita AH-1Z Viper cyangwa se AH-1 Cobra. AHI Viper ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abanyamerika Bell mu mwaka 2000. Viper ni version ya AH-1 wa Super Cobra yongerewe ubushobozi ishingiye kuri AH-1 Cobra, kajugujugu ya mbere igenewe kugaba ibitero yabayeho ku isi. Viper iba iriho imbunda ya mm ikitwaza misile 16 za AGM 114 Hellfire cyangwa rocket 16 za APKWS 2 cyangwa misile enye za AM9 Sidewinder cyangwa AIM 120 Amiram zikoreshwa mu guhangana n'izindi kajugujugu mu kirere. Viper ikoreshwa na Nigeria muri Afrika, yatumije 24 mu 2019 mu gihe Super Cobra ikoreshwa na Kenya. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga Luivoki. Luivoki ni kajugujugu ya moteri imwe yakozwe na sosiyete yo muri Afrika EF4 Diner mu myaka ya za 90. Luivoki niyo kajugujugu yo kugaba ibitero ya mbere kandi rukumbi yakorewe muri Afrika. Ni kajugujugu yo gutwara abantu. Luivoki yitwaje imbunda iba yitwaje imbunda ya mm cyangwa misile 8 za AGM 114 misile zirasa ibifaru cyangwa misile enye za Mistral cyangwa FIM 92 Stinger zikoreshwa mu kirere cyangwa imbunda zirasa roketi za mm70 cyangwa 38. Luivoki ikoreshwa na Afrika y'Epfo muri Afrika. Yaguze 12 mu 1999. Luivoki yakoreshejwe mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yerekanye ko imikorere yayo yizewe. Ku mwanya wa kane tuhasanga iyo bita Mai 24 cyangwa se 35 Hindi. Mai 24 ni kajugujugu y'ibitero yakozwe na sosiyete y'Abasoviet Mir mu myaka ya za 70. Ni kajugujugu idasanzwe ikoreshwa mu bwikorezi no mu kugaba ibitero. Hindi iba yitwaje imbunda ya 12 mm cyangwa imbunda ya 30 mm cyangwa misile 8 za AT-6 Spilo cyangwa AT na AT-9 Ataka zirasa ibifaru cyangwa misile enye za R60 cyangwa Eagle misile ziraswa mu kirere cyangwa roketi za 57 mm cyangwa 80. MI-24 Hindi ikoreshwa n'ibihugu byinshi bya Afrika nka Nigeria, Angola, Burkina Faso, Chad, Misiri, Ethiopia, Cote d'Ivoire, Libya, Mali, Nigeria, Sudan, Senegal, Togo, Uganda na Zimbabwe. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga iyo bita Mirimai 17 Martilor Helicopter. Mirimai 17 ni kajugujugu itwara abantu ndetse ikoreshwa mu kugaba ibitero yakozwe na sosiyete y'Abasovieti Mir mu myaka ya za 70. Mir 17 ikomoka kuri Mai 8, imwe muri kajugujugu zikoreshwa cyane ku isi. Mai 17 ifite moteri y'imihoro 5 n'indi mihoro 3 ku murizo wayo, biha imikorere myiza kandi yizewe. Mai 17
ishobora gutwara abagenzi bagera kuri 24, udutanda tw'abarwayi 12 cyangwa kwikorera ibiro 4,000 by'imizigo. Mayi 17 ishobora kujyaho imbunda ya milimetero 12, machine gun cyangwa 23 Canos cyangwa misile enye za Ataka V zirasa ibifaru. Tutibagiwe misile enye za Igla cyangwa Ala 60 ziraswa mu mirwano yo mu kirere ndetse na roketi za milimetero 80 n'122. Mayi 17 ikoreshwa n'ibihugu byinshi bya Afurika nka Algeria, Angola, Burkina Faso, Benin, Cameroon, Chad, Congo, Nigeria, Ethiopia, Ghana, Guinea, Mali, Kenya, Mozambique, Nigeria, Nigeria, Rwanda, Sudani, Togo, Tanzania, Uganda na Zimbabwe. Mayi 17 yakoreshejwe mu bikorwa bitandukanye nko gutwara, gukubita, medevac, gushakisha no gutabara ndetse no gufasha umuriro. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga iyo bita MD helicopter. MD helicopter ni kajugujugu ya MD 530F Chayuse Warrior Plus, ni kajugujugu yoroheje ibitero yakozwe na sosiyete y'Abanyamerika. MD helicopter mu myaka ya 1980, MD ikoreshwa na Kenya, Uganda na Nigeria muri Afurika. Yakoreshejwe mu kurwanya iterabwoba no kurwanya inyeshyamba ndetse no kurinda imipaka ndetse no mu butumwa bw'umutekano. Ku mwanya wa mbere tuhasanga iyo bita SA 342 Aerospatiale Gazelle. Iyi Gazelle ni kajugujugu yoroheje kandi yo kugaba ibitero yakozwe na sosiyete y'Abafaransa mu myaka ya 1960. Gazelle ni kajugujugu itandukanye ishobora gukora imirimo itandukanye nko gushakisha, gutata, gutwara, guhugura no kurwanya ibifaru. Gazelle ishobora gutwara abagenzi bagera kuri 4 cyangwa udutanda 2 tw'abarwayi cyangwa kwikorera ibiro 590 by'imizigo. Gazelle ishobora kujyaho imbunda ya milimetero 20 cyangwa misile enye za hot zirasa ibifaru cyangwa misile enye za Mistral zikoreshwa mu ntambara yo mu kirere cyangwa roketi 38. Gazelle ikoreshwa n'ibihugu byinshi bya Afurika nka Algeria, Botswana, Burkina Faso, Chad, Misiri, Gabon, Côte d'Ivoire, Kenya, Libya, Maroc, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudani, Tunisia na Zimbabwe.